byabaye ngombwa ko twongera tukabegera tukaganira tugasasa inzobe ati turavuga duti reka tubazane dutegura imikino isigaye ariko abareyo match rutsirira komeye pe usazandandi zihari kuri Kocha Gatera n'umuzamu ntabwo ari president net wamugaruye kuko tuganira hano urabyibuka tumuga ati kuhagaritse umutoza atsinzwe match imwe yari amaze match 17 atsinzemo imwe tuti yewe munara ngo urumva ngo umusaruro ngo wari nkene asobanura ibintu byinshi ariko ko yewe umwe mu bamambara bakomeye ba Rutsiro yarambwiye ati hari telefone yahamagaye urumva yamwese ya governor ya meya ambye ati we fata ibyo Indes president Rutsiro uyu umwe mu bantu bakomeye cyane muri Rutsiro yaza ati telefone yahamagaye yaravuga ati dukeneye ko abo bantu mwabaye muhagaritse n'iki bagaruka mu kazi namwe ni governor se wenda kugarura coach yabyumvaga ariko si umuzamu ni president wa njyanama ninde ubwo numwe muri ati byihoreye mugarura abantu umwuka wonyurwe mwiza ariko abareyo muhame hamwe rero komeye pe ubuyobozi bw'akarere saa 12 ariko ibyaba byose bari banamuhagaritse mu buryo niba nta bindi bimenyetso bari bafite nanjye cyo nemera cyo umutoza bari bamuhagaritse mu buryo butaha kuko ntabwo umusaruro wawupimira kuvanga umusaruro ngo nkene kuri match kugarura ya muzamu mwatumere abazi nto ariko urumva ntabwo bari umutoza ntabwo bari umutoza muri bagarura n'umuzamu babagarura rimwe ahubwo kumugarura ntibivuze gukina nanjye niyo mvuga umuzamu umutoza we sava ubundi cyo niteze kwizera bari ramuvugira uvuga ngo Gatera yavuze ko abakinnyi uburyo bakinnye atabyishimiye atigeze abibatoza bakamushinja ko nta mpinduka yakoze ya Rayon Sport hazabamo impinduka kuko ntabwo navuga umukinnyi yaragutsindisha nk'uko bivuga wongera umusubize mu kibuga kandi nanone Matumeri aramutagiye mu izamu tukabona aripangura tukabona ntabwo ari gukora build up muri box ye twahita tumenya ko byanze bikunze kuri abareyo rwose mwicare muze ko iyi match ikomeye ariko nabonye n'abare nabo bateguye cyane nahoze ndeba abareyo bo muri diaspora basaze iyi match ngo ni y'aba diaspora ubundi none ngo nabo bari gushyiramo imbaraga nyinshi bagiye kwitegura urumva ubwo ni Rutsiro rero kuwa kane bazakura Rutsiro bahita bakira twaza dutanga amanota proklamation kuri Rutsiro ni nota rimwe ngende kurata bigoranye hano ni rimwe nayende kuri rimwe match rakomeye ubwo ni rimwe urumva bakanabwigarurira umutoza barakurikizaho umupolisi Ashami yabakuyemo mu gikombe cy'ubutwari sibyo igikombe cy'ubutwari yabakuyemo polisi ariko muri champion bari bamurashe bari bamutsinze bakunda no kuyishobora aha natatu ya Rayon Sport Rayon Sport ndabona rimwe ngewe yabonye rimwe kuri Rutsiro kuri polisi atatu byagora n'umufana niyaje ndabona rimwe urabona rimwe bazayirasa ndabona atatu bazayabona majority atatu ndabona umuntu witwa Elija anareba muri abanyasenegal bagwirirana hano ni rimwe rya Paul ni rimwe bazahita bakurikizaho Bugesera Bugesera avuga ndaraho bigoranye na Kamarade ejo bundi yarashe ikipe bita Gorira mbere yaratinze Marine Kamarade bamuzane kujya tsinda match cyane zo mu rugo avana yagaye kukabiko kutabona amanota 3 mu rugo bari bamaze umwaka urenga bari kwa gutsinda batsinda Kamarade kuri Rayon ni nota rimwe Umari arabura igitego kimwe kugira ngo azakibonamo hano muri Murera azabana nakibonye ikindi kandi baramutse babonye amanota hano bahita bakonfirma kuba mu cyiciro cya mbere bidasubirwaho batarimwe bazakurikizaho nose mwese mwemeje rimwe kuri Bugesera ngende kurata APR Amine Rayon Sport yatsinze polisi na Bugesera yayitsinda yayitsinze ikiri wafata icyemezo ngende kurata naye ndi kurata aha natatu azayabona rwose bazakurikizaho Vision atatu basoreze kuri Gorira ariko hano kuri Gorira bizaterwa ariko nibagera kuri Gorira ntago hajya bakiyoboye urutonde rwa champion bazayibona ikipe mbi ya phase retour Gorira yazamo iri mu makipe mabe ya phase retour imaze gutsinda umukino umwe mu mikino 9 rero ejo bundi nibatswe na Bugesera ifite ibibazo Gorira niyo kipe mbi muri phase retour ubwo bazabona atatu Coach Alec Rasta sinzi uko byagenze ariko ikipe rwose nta endurance nta physique kwa kurajya bisobanura nta technique nta mental Rayon iramutse igeze kuri Gorira ikagira imana igifite muri iriya rimwe
ntago gorira yayima urufunguzo ku gikombe ntago yayima rwose urufunguzo ku gikombe cya Rayon ruri muri iki cyumweru ni Rutsiro na Polisi bayibona amanota 3 niho Rayon Sport ni icyo Bugesera gorira batsindiye imikino ibiri ya Rutsiro na Polisi igikombe bazakijyana ko Bugesera Viziyo gorira urufunguzo ruri muri iki cyumweru ku wa kane no ku cyumweru no hano ari igikombe niba nako bitwaye neza muri imikino ibiri bakayisoza bakiri abambere igikombe bazagitwara. Ariko ikintu cya mbere kizagora rega reka mbabwize ukuri nyene cyane cyane no match ya Rutsiro kuri match ya APR Famille bura nubwo wenda twavuze uburyo koca Rwaka ari umutoza mu by'ukuri wabafasha ariko nawe ubona ko akenera backup pe hari aho ubona abakeneye ko hari undi muntu wamugira inama kuba Rwaka nawe asanzwe ari umutoza wari wungirije akaba byibura nta wundi afite ushaka kumufasha nabonye nka Fidele umufasha umutoza w'abazamu ukabona na Fidele wundi team manager ya Bonga ubona nyine habura kandi gatushe kundi muntu wamugati wenda reka dufate Keve tumusubize kuri 6 dushyire muri muntu inyine izo mpinduka bakaziganiraho ariko kuba Rwakahagarara wenyine kuri bande tushe cyane cyane muri rugamba basigaranye imikino ikomeye cyane harimo kwanca imikino bizabagora cyane kubona amanota 3 Rwaka wenyine mbona adahagije abwahagije hanyuma rero ubwo deliberation yacu igenze gutya yaba ari 13 kuri 13 ubwo byarangira igikombe kigiye kwa Murera ariko nyine ni prediction ntago biri realistic ariko n'ubundi ko yakora sport yari ifite inota rimwe imbere ni iri avantage ifite avantage kugeza ubu ni ifite avantage nubwo wenda Morale yabaye manutse kubera gutakaza igikombe cy'amahoro ariko warushije inota rimwe APR ubundi cyo gisabwa hano itsinze imikino yawe isigaye witora uko ari 5 igikombe urabukijyanye nta kindi cyawe gisigaye hanyuma reka twinjire muri UEFA Champions League nimugoroba turaza kubona match ikomeye cyane hagati ya Inter de Milan na FC Barcelona reka twumve match preview twateguriwe na Eric Ndagijimana tuze dukora ubusesenguzi hanyuma kuri uyu mukino wa Inter n'ikipe ya FC Barcelona. Ubwo umukino ubanza wari urangiye amakipe yombi anganyije ibitego 3-3 umutoza w'ikipe ya Manchester City Pep Guardiola yagize ati ndatongowe n'umukino mwiza nabonye ndashima imikino nk'iyi ngibera mu mastade biramutse bihora gutya ntabwo stade zazajya zambara ubusa ndetse n'ubucuruzi bwakorwa bukazamuka. Byari nyuma yo kunganya ibitego 3-3 mu mukino ubanza wa kimwe cya kabiri cya UEFA Champions League ni umukino wahuzaga ikipe ya FC Barcelona ndetse n'ikipe ya Inter de Milan uyu munsi ku isaha y'isa 3 kuri stade ya Inter de Milan kuri Giuseppe Meazza irakira ikipe ya FC Barcelona n'ibikombe 5 bya UEFA Champions League bya FC Barcelona na 3 bya Inter de Milan bikaba ibikombe 8 byose biri buze kuba bishaka kujya iminice kujya gukina umukino wa nyuma wa UEFA Champions League y'uyu mwaka. Simone Inzaghi ni umutoza w'ikipe ya Inter de Milan. Ma insomma sappiamo tutti quanti l'importanza della ariko nyuma y'ibyo byose twese tuzi agaciro ku ijoro ryo kuri uyu wa kabiri abakinnyi barabizi twabiganiriyeho ndetse n'abafana bacu ko tugomba gukina umukino mwiza ku ikipe ikomeye twabonye mu mukino ubanza kuko twabonye amashusho menshi twabonye aho ikomeye birasaba Inter de Milan nziza abakinnyi nabo bagomba kuba beza bifitiye icyizere tugomba kuba twiteguye neza mu mutwe kuko turaba duhura n'ikipe ikomeye lucida perché affrontiamo una grandissima squadra. Naho Hans Flick ni umutoza w'ikipe ya FC Barcelona. I have to make pressure on them, or what do you think? No. Urumva abakinnyi banjye n'abakiraho igitutu uratekereza iki wowe oya ngiyo ntabwo mbere uko mbigenza ku bwanjye hanze y'ikibuga ubwo twatangiraga uyu mwaka w'imikino ndumva nta n'umwe wari ufite igitekerezo ku byo twagezeho kugeza n'ubu ngubu yego nibyo tumaze gutwara ibikombe 2 rero bari mu cyumweru cy'ingenzi dufite imikino y'ingenzi gusa iyo umwaka urimo kurangira niko bigenda ahantu nk'aha turi ukaba uri gukina n'imikino kuri uru rwego biba bimeze gutya kandi ni ibintu byiza rero icyo nshaka ngiye kubona mu ikipe yanjye ni uko mbashimira kandi barimo kubyumva berekanye uburyo dushobora gukina nk'ikipe nziza kandi kuri njye nicyo cy'ingenzi kugira ngo abayobozi bacu babyishimire ndetse n'abafana babyishimire ndetse n'imiryango yacu ibyishimire yaba nabo abakinnyi bagomba kubyishimira rero ibyo byose nibyo nifuza kubona niko dushaka gukina turashaka kwishimira umukino ndetse n'umupira w'amaguru muri rusange ndetse n'abafana bacu bakabikunda gusa ubu nta kintu kinshimisha uretse gutoza ikipe nk'abatoza twasesenga buri kimwe cyose gusa hari impamvu hari ibyabaye ntabwo twigeze tujya mu myanya yacu ya nyayo ntabwo twabashyizeho igitutu ku bakinnyi babo beza rero nibyo tugomba guhindura tugomba kubikora ikindi tuzibandaho ni mu mupira w'imiterekano tugomba kugarira neza kandi rwose hari ibyo tuzahindura biki ikipe ya Inter de Milan igiye kwakira umukino
ikipe yo mu gihugu cy'Ubutaliyani imaze imikino 15 muri UEFA Champions League itari yatakaza kuri stade yayo, ikaba ari umuhigo imaze gukora guhera mu 1980 kuko ikipe mu mikino yose 11 iheruka gukinira Giuseppe Meazza 9 muri yo muri kimwe cya kabiri yarayitsinze muri imikino yo ku mugabane Burayi. Umukino ubanza igitego cya Marcus Thuram cyaje ku isegonda rya 30 nicyo kimaze guca agahigo muri iyi mikino ya Champions League y'umwaka. Hanyuma kandi myugaro w'ikipe Inter Domira Denzel Dumfries nawe muri uyu mukino yatsinzemo ibitego 2. Gusa Lamine Yamal ni umwe mu bakinnyi ba FC Barcelona bayifashije kugaruka muri uyu mukino. Nubwo bari bamaze gutsindwa ibitego 2, ikipe ya FC Barcelona yagarukanye ikipe Inter Domira banganya ibitego 3-3. Simone Inzaghi nk'umutoza mukuru w'ikipe Inter Domira mu mikino aheruka gukina muri UEFA Champions League kugeza bageze muri kimwe cya kabiri yinjijwemo ibitego 5. Imikino 8 ntabwo yigeze yinjizwamo ibitego. Ikipe ya Inter Domira iheruka gutwara UEFA Champions League muri 2010 ubwo bakuragamo ikipe ya FC Barcelona muri kimwe cya kabiri bakagera ku mukino wa nyuma ubwo batsindaga ikipe ya Bayern Munich kuri finali. Icyo gihe batozwaga na Jose Mourinho. Ikipe ya Simone Inzaghi ni imwe mu makipe ifite abakinnyi bakuze ariko kandi bakaba ari abahanga. Ni imwe mu makipe bigoye gutsinda dore ko mu mikino 15 imaze gukina muri UEFA Champions League y'uyu mwaka 12 barayitsinze. Iyo mikino yose 12 bayitsindiye i San Siro. Ikipe ya Nerazzurri mu mikino 11 iheruka gukina muri kimwe cya kabiri ku mugabane Burayi yatsinzemo imikino 9. Bakaba baheruka kubikora muri 2023 ubwo batsindwaga ku mukino wa nyuma n'ikipe ya Manchester City. Gusa uyu mwaka ngo bagomba kubikora byibura bagatwara igikombe cy'uyu mwaka. Uramutse urebye ikipe ya Inter Domira kwa gatandatu yatsinze ikipe ya Hellas Verona igitego 1-0 ariko Simone Inzaghi yari yaruhukije abakinnyi 9 bose. Ikipe ya Inter Domira ntabwo yaherukaga gutsinda umukino n'umwe muri Serie A kuko yari imaze imikino 5 itsindwa. Iri gushakisha igikombe cya Scudetto bahanganyemo n'ikipe ya Napoli. Kurande rw'ikipe ya Inter Domira ntabwo uyu mwaka wigize ugenda neza kuko mu kwezi kwashize batsindiwe ku mukino wa nyuma wa Coppa Italia bita binanirana ko batwara ibikombe 3 muri uyu mwaka w'imikino batsinzwe n'ikipe ya AC Milan. Gusa ikipe ya FC Barcelona ibikombe 3 byo biracyashoboka kuko yamaze gutwara Super Coupe itsinda n'ikipe ya Real Madrid kuri Copa del Rey kabariko kanyamuneza bafite dore ko no mu cyumweru gishize batsinze ikipe ya Real Valladolid ibitego 2-1 muri shampiyona. Ikipe ya FC Barcelona mu mikino 30 iheruka gukina 24 barayitsinze bakaba baheruka gutakaza ku mukino w'ikipe ya Borussia Dortmund mu mikino kimwe cya kane muri UEFA Champions League. Lamine Yamal umwe mu bakinnyi bari kugenderwaho mu ikipe ya FC Barcelona amaze gutsinda ibitego 5 muri UEFA Champions League y'uyu mwaka akaba ari we wabikoze na Erling Braut Haaland ubwo yatsindaga ibitego 10 muri sezo ya 2019-2020. Mbappe niwe wundi wabikoze aho yatsinzemo ibitego 6 muri sezo ya 2016-2017. Undi mukinnyi wari warabikoze ni Raúl González Blanco wakinaga ikipe ya Real Madrid, icyo gihe yatsinze ibitego 6 muri sezo ya 1996. Lamine Yamal akaba ari umwe mu basore bari gutanga icyizere mu ikipe ya FC Barcelona. Rafinha mu ikipe ya FC Barcelona niwe ufite imibare myiza kuko uyu munyabrazil amaze kugira uruhare rw'ibitego 20 mu mikino ya UEFA Champions League. Cristiano Ronaldo niwe aherukaga kubikora muri sezo ya 2013-2014, icyo gihe yatsinze ibitego 17 atanga n'imipira 4 yavuyemo ibitego. Umutoza Hans Flick muri iyi mikino ya UEFA Champions League amaze gutsindamo ibitego birenga 40, akaba ari umwe mu bihariye kuko ikipe ya FC Barcelona yaherukaga kubikora muri sezo yo mu 1990 ndetse n'ibihumbi 2000. Iki gihe ikipe ya FC Barcelona yatsinze ibitego 45. Hans Flick afite igikombe cya UEFA Champions League yatwaranye n'ikipe ya Bayern Munich. Gusa ikipe ya FC Barcelona nayo iramutse itsinze uyu mukino guhera muri 2015 baheruka gutwara igikombe cya UEFA Champions League nibwo baba bagiye kongera kugera ku mukino wa nyuma. Nubwo ikipe ya FC Barcelona mu mikino iheruka gukina muri kimwe cya kabiri iri hanze ntabwo yagize itsindamo, gusa ikipe yabashe gukura intsinzi 2 muri imikino ya kimwe cya kabiri iri hanze. Ikipe ya FC Barcelona mu nshuro 6 yakinnye n'ikipe ya Inter Domira iri Giuseppe Meazza nta na rimwe yigize ihabasha kuhakorera intsinzi kuko mu mikino 24 yose yagiye mu gihugu cy'Ubutaliyani yabashije kuhakora intsinzi 5. Ku ruhande rw'ikipe ya Inter Domira baraza kuba bagariwe kapiteni wabo Lautaro Martinez wakoze imyitozo kuri uyu wa mbere ndetse n'umutoza Simone Inzaghi akavuga yuko uyu rutahizamu we agomba kubanza mu kibuga. Gusa Benjamin Pavard we mu myitozo yakoze kuri uyu wa mbere yaje kongera kugira ikibazo. Hakan Çalhanoğlu nawe araza kuba yongeye kugaruka nyuma y'aho mu mpera z'iki cyumweru dusoje. Uyu munyaturukiye yari afite ikibazo cy'amakarita ubwo ikipe ya Inter Domira yatsindaga igitego 1 kose ikipe ya Hellas Verona. Christian Asirani ni umwe mu bakinnyi yamaze kwigaragaza mu ikipe ya Inter Domira. Enrique Mkhitaryan ndetse na Yann Sommer
ni bamwe mu bakinnyi bari buze kwifashishwa muri uyu mukino wo kwishyura ubwo batsinaga ikipe ya Hellas Verona. Simone Inzaghi yakoze impinduka 9 zose, gusa ku ruhande rw'ikipe ya FC Barcelona mu mpera z'iki cyumweru dusoje, Hans Flick yongeye kugira icyizere. Marc-André ter Stegen abanza mu kibuga. Umunyezamu wese Senseni ni umwe mu bari guhabwa amahirwe mu kubanza mu izamu ry'ikipe ya FC Barcelona. Lamine Yamal arahari, Rafinha, Pau Balisi, abo bakinnyi bose bagomba kwifashishwa, gusa Jules Koundé nawe afite ikibazo cy'imvune. Ku ruhande rw'ikipe ya FC Barcelona kuri uyu wa mbere Robert Lewandowski yakoze imyitozo, gusa Ariando Balde we ntabwo yigeze akora imyitozo, aracyafite ikibazo cy'imvune. Ikipe ya FC Barcelona ifite ibikombe 5 bya UEFA Champions League iraza kwerekeje mu majyaruguru y'Ubutaliyani, iraza gusura ikipe ya Inter Domira ku bikombe 3 byayo bya UEFA Champions League. Ikipe y'Abakatara irifuza gutwara ibikombe 3 by'uyu mwaka, igatwara La Liga, igatwara Copa del Rey, igatwara ndetse na UEFA Champions League. Ikipe ya Inter Domira mu bakinnyi bose ifite iraza gukoresha muri uyu mukino Jan Sommer n'umunyezamu, Biseke Acerbi, Bastoni, Denzel Dumfries, Nicolo Barella, Hakan Calhanoglu ndetse na Enrique Mkhitaryan, Federico Di Marco, Lautaro Martinez ndetse na Marcos Thuram. Ku ruhande rw'ikipe ya FC Barcelona na Hans Flick baraza gukoresha Wes Seni, Eric Garcia, Ronald Araujo, Pau Cubarsí, Inigo Martinez, Frank de Jong, Pedri, Lamine Yamal, Dani Olmo, Rafinha ndetse na Ferran Torres. Ni inshuro ya 18 y'amakipe agiye guhurira ku mugabane w'Uburayi. Ikipe ya Inter Domira na FC Barcelona akaba ari imwe mu makipe aza amaze guhura inshuro nyinshi ku mugabane w'Uburayi muri iyi mikino ya UEFA Champions League. Ikipe ya Real Madrid na Bayern Munich nizo zimaze guhura inshuro nyinshi, inshuro 28. Ikipe ya Juventus na Real Madrid bamaze guhura inshuro 21. Ikipe ya Inter Domira na Real Madrid bamaze guhura inshuro 19. Imikino ibiri amakipe yombi aheruka guhuriramo yose yarangiraga ari ibitego 3-3. Bakaba baheruka guhura mu kwezi kwa 9 muri 2022. Aya makipe yombi ahangana bamaze guhura inshuro 16, gusa zikaba inshuro 12 muri UEFA Champions League. Muri izo nshuro zose iyi ikaba ya 13. Ikipe ya FC Barcelona yatsinze imikino 6, Inter Domira itsindamo imikino 2 mu gihe banganyijemo imikino 5. Ese ninde uri buze kugera ku mukino wa nyuma w'uyu mwaka wa UEFA Champions League? Ese yaba ari Inter Domira cyangwa n'ikipe ya FC Barcelona? Yes, nuko bimeze. Aya n'amakuru yose abanziriza umukino hagati ya Inter Domira n'ikipe ya FC Barcelona. Baraba bari kuri Giuseppe Meazza. Umukino wa mbere ubanza byari bitego 3-3. Samir ari mutoza Hans Flick yavuze ko nta pressure afite. Nta pressure afite koko arayifite muri match, arayifite cyane, arayifite kuko imikino 2 ya Champions League rukatsinzwe ibitego 6, nubwo ikipe ya Dortmund itigeze musezera mutsinze 3, Inter kuza mu rwika mutsinda ibitego 3. Za makipe menshi yamusanze mu rugonga mutsinda ibitego 3. Banongeraho n'abakinnyi abura kuba adafite Jules Koundé. Jules Koundé yaramaze gukina imikino 100 adahagarara mu myaka nk'ibiri ishize, akina mu buryo buhoraho kandi n'umwe mu bakinnyi b'ingenzi bashaka kubakina ku ruhande rw'iburyo muri equipe no muri equipe. Yego, akina ku ruhande rw'iburyo, ariko n'ubusanzwe Denatile n'umukinnyi wo mu defenseur central, bisobanuye ko agaruka gufasha defense ya Barcelona. Kongera ko Barcelona mu bimwe mu bintu ikoresha harimo icyo bita offside trap cyangwa se agatego ko kuraririza, kandi yo abakinnyi badasanzwe bamenyeranye bakorana imyitozo ari ya equipe imaze gukinana imikino myinshi, ari igihe bidakunda kuko usubinye nko kuri match ya Celta de Vigo nubwo bavuye inyuma bakayitsinda, bagerageje kurara inshuro nyinshi bagasanga Borja Iglesias ari onside, bikarangira igitego kibaye valide. Ne equipe ya Barcelona ubona ko mu mpera za saison kora ko yirukanse ku bintu hafi ya byose. Amarushanwa yose yakinnye yageze muri kare, marushanwa cyase mu make muri kimwe cya kabiri kirangiza guhera kuri Copa del Rey batwaye. Kandi ugiye kureba equipe yabagiye bagira ibibazo by'imvune, ba Casado, ba Bernard n'abandi benshi batandukanye bagiye bakina. Unarebye nk'umukino heruka yari yazanyemo akana kitwa Dani kavunitse ku urutugu mu minota 18, bangombwa ko Lamine Yamal ahita yinjira mu kibuga ku ikipe nka Valladolid imanuka bayitsinze ibitego 2-1 nta nkuru. Equipe ubona ko itari nziza muri no mwaka y'imikino. Birasobanura neza ko amaze kwinjira mu mikino 50-55 kuri equipe ya FC Barcelona yagiye
ibura abakinnyi bamwe na bamwe ubona ko Pedri imikino nk'itatu iheruka yaba Dortmund yaba Real de Madrid n'indi mikino bagiye bakina yagiye asimburwa bisobanuye ko nawe amaze kubona ko abakinnyi be bamaze kuba epuize mu bijyanye n'imbaraga kuko bakoresheje imbaraga nyinshi kugira ngo Barcelona ibigeze kuri level iriho kuri ubu ngubu. Hanyuma Axel abantu batangiye kwibaza bati iyi Barcelona na Inter Milan 2010 ntibishobora kwisubiramo kuko ikipe ya Inter de Milan ijya gutwara igikombe ku bwa Jose Mourinho n'ubundi yaresezereye Barcelona muri kimwe cya kabiri. Giuseppe Meazza ni stade ifite statistique nziza ntirahatakariza Inter ntirahatsindirwa umukino n'umwe wa kimwe cya kabiri kirangiza mu mateka ya Champions League no muri match 15 za Champions League bakiniye mu rugo ntibaratakaza n'imwe batsinze 13 banganya imikino batsinze imikino 12 banganya imikino 3 mu myaka 3 iheruka mu mateka ya Champions League vayatangira gukinwa ntago Inter iratsindirwa mu rugo muri kimwe cya kabiri kirangiza batangiye 6-3 batsinda Dortmund 2-0 6-4 batsinze Liverpool 3-0 6-5 na equipe igaruka muri kimwe cya kabiri inshuro nyinshi bangije na Real 1-1 gukomeza ubwo baheruka kwakinira batsindaga AC Milan 1-0 memu na Barcelona 2-9-10 batsinze 3-1 ni match ubona gute kuri uyu mugoroba Giuseppe Meazza abantu bafite resultat ya 3-3 bakuye muri Espagne ni match kubwa ubona gute ikipe ya Barcelona inaza kwikura ntago ari match yoroshye izi stade z'abataliyane by'umwihariko mu mikino nk'ingiye ikomeye ni nabyo nahoze mbona bamwe mu bakinnyi ba Barcelona bakomozaho bavuga bati twagiye dukinira ku stade akomeye haba za Signal Iduna Park haba za Santiago Bernabeu ati bijyanye n'abafana b'abataliyane tuzi bagira umurindi ukomeye cyane kuri stade zabo ntago biduteye ubwoba. navuga rero ko ikipe Inter yakoze akazi neza mu mukino ubanza kubasha kwikura cyangwa kubasha kudatsindirwa kuri Stade Olympique Luis Campanis hari ya Barcelona. Navuga ko ari igitego cya mbere bari batsinze uyu mukino wo kwishyura rero nubwo koca Inzaghi numvishe yakomoje cyane ku kijyanye na Barca avuga ati ni equipe ifite possession ati nubundi ntago biza gutandukana cyane n'ibyabaye mu mukino ubanza kuko Barca urebye kuri statistique hafi nka 70% niyo yari ifite possession yarushaga Inter ati rero ibyo turabizi ati yanakomoje no kuri Yamal avuga ati uyu mwana ni igitangaza ariko uburyo tuza kubukinira ati reka narebe babwire rwose ko tuza kumufatisha babiri ati babiri baraza ubushize yaravuze ngo kubera ukuntu Lamine Yamal yatugoye ari nawe mukinnyi wa mbere giye mbonye w'iriya myaka ukina muri ubu buryo ati nawe mukinnyi wa mbere giye mbonye ugoranye yavuze ngo mu myaka 8 maze ndeba Lamine Yamal ngo umukinnyi wa mbere udasanzwe byatumye murunda aba defenseur benshi ikindi gice cy'ikibuga gisigara cyambaye gusa cyatumye bananyisha ibitego nayo natsinze bwa ubwo rero we aravuga ati possession byanze bikunze bareturushaho ugiye kureba umukinnyi ku mukinnyi twiteze ko uko bakinye umukino wanze nako baza kongera gukina uyu munsi atariko turagerageza tubyitwaremo neza. ubwo rero wenda urebye ikindi kintu wenda kuvuga ko Lautaro yakoze imyitozo ariko amahirwe yo gukinisha Lautaro kuri uyu mukino ntago ndiho nyabona cyane ni mu rwego rwo gusa kugira ngo boosting morale muri vestiaire equipe n'abakinnyi biganjemo wenda bakiri bato bumve ko kapiteni ashobora kuba ahari ariko ndabona n'ubundi equipe isa nkaho yasoje match ari ishobora kongera kuza gukoreshwa. Pavari we n'ubundi amaze igihe ahubwo Pavari ubwo rero abo ngabo bariho bakiruka bagaruka bava mu burwayi ubwo ni boost ikomeye cyane kuri Barca yo yigaruka rya Lewandowski nyuma y'imikino ine atagaragara muri equipe ya Barcelona kubera ikibazo cy'uburwayi. no gutegereza ifirimbi ya Marciniak rero uyu mugabo kabuhariwe mu mikino njyarugamba n'uza gukemuriza impaka ibintu birakomeye cyane. Match ya mbere ibanza 3 ya FC Barcelona yagaragaje intege nke cyane y'uyu mujene bita Gerard Martin. Kabiri none Jules Koundé nawe yaravunitse probably na premier agaragaza ko hashobora kuza gukina Hector Fort byakunda ko abajene bato bajya muri defense y'ikipe ya Barcelona imbere ya Inter. Twabonye abantu benshi twese expecting ko Inter de Milan iri buze gukina umukino wo kudefanda iri muri Espagne biza kurangira it province wrong aho gukina umukino wo kwataka
yego cette fois-ci baraza kubyitwara mu gute biragoye cyane nkuko wari bikomojeho kuri izi mpande za FC Barcelona zigomba kuba zifite n'akazi gakomeye cyane kuko nko mu mukino ubanza umuntu ukomojeho bagowe cyane n'iyi systeme y'abadefanseri batatu y'umutoza Simone Inzaghi ubona ko kubera wenda igihe amaze ayitoza n'uburyo abakinnyi bamaze kwimetiriza cyane kuza guhangana nayo biragoye kuko afite abasore babiri bihuta cyane bakira kuri izi wing zabo yaba Federico Di Marco ibumoso ndetse n'uyu musore Denzel Dumfries ubona basinze ibitego bibiri muri match ibanza byagaragaraga ko hari menace cyane kuri izi mpande za Barca ari naho bakoraga cross menshi avayo hanyuma kandi bakoresha izo kona nyinshi zagiye zivamo ibitego byagaragaye ko nyine izi mpande za Barca hariho menace ari nacyo cyatumye mbere yuko igice cya mbere kivamo umutoza Hans Flick yamaze kubona ko bitaza gukunda kuri uyu musore yashyize kuri gatatu Martin aza gutezanamo ku Barca ariko yashyizemo ku Barca ntabwo bari umukinnyi uhakina n'uvuga ngo kugira ngo hafunge gusa ariko ntabwo uza kumutegeza kuza kuvuga ngo turahanyuza imipira mu gihe turi kwataka kuko ku Barca umukinnyi w'imoso umukinnyi w'umuleft ntabwo akina kuri gatatu nyine no kwafunga gusa ubundi ni umuaxial ubwo gihe ruvuga ngo kwataka turaza kubikesha gusa wenda Rafinha kwakina ariko inyuma y'ina backup mu kwataka guhari hanyuma no kuri kabiri kandi urabizi ko Jules Koundé burya n'umwe mu bakinnyi bari bamaze iminsi bafasha muri system ya Barca yo gupossessinga ariko bakaza gufungura ku mpande bakaba banditse ibitego bonye kandi nawe watsinze cya gatatu kutamugira rero bakaza kwashyira Real Madrid niho batsinze igikombe cyatwaye igikombe cya Copa del Rey nawe urumva nimero kabiri wazamutse muri minota y'inyongera akaza gutsinda igitego birumvikana nyine uburyo uruhande rwabo rw'iburyo kutagira Jules Koundé biza kugorana urumva ikibazo bafite n'abakinnyi basanzwe bahakina ntibahari kandi noneho Inter de Milan niho inyuza imipira kuko bafite Mediane ba Calhanoglu ba Mkhitaryan na Nicolo Barella iyo bamaranye nk'amasegonda 30 mu kibuga hagati nta kindi bakora bafungura ko Federico Di Marco niba bafungura rero bagasanga ku Barca uhari wenda yafungura bagafungura iburyo ku Barca arajya mu mutima defense ubundi barajya muri defense Hector Ford cyane kuri kabiri n'ubundi biragoye ariko nabwo abakinane muri Afrika Martinez na ku Barca muri Afrika ejo hari amakuru yavugaga ko araza gufungisha bose Eric Garcia akabanzamo kuri kabiri Eric Garcia yajya kuri kabiri akazana Ronaldo Araujo na defense Ronaldo Araujo we na ku Barca hanyuma Eric Martinez akajya ikintu gihari Araujo gushobora kuzamo ahangaha no kugira ngo adiringe n'ikintu kijyanye urebye ibi bikoko bya Inter Marcus ni barebare pe match heruka Inter de Milan yabanjemo abakinnyi 8 bafite metero 180 kuzamura abakinnyi 8 ba Makasura Aserbi ni 190 reba bya Makonotovic Makonotovic witwa Bisek ukina mu mutwe yani Bisek no Petro Mwirabura n'abandi batandukanye ikintu kimwe gihari yavuze muri press conference yavuze ngo baradefanda beta bivuze ngo iyo uvuga beta no kubugiranye ibintu bibiri ubushize batsinzwe ibitego bitatu harimo bibiri by'imiterekano kuko Barcelona imaze iminsi itsindwa ibitego by'imitwe munasubira inyuma no kuri match ya Real yarakiriye cy'umutwe bitewe na height y'abadefanseri kandi kimwe mu bintu Inter de Milan ikoresha itsinda ibitego byinshi by'imipira y'imiterekano kuko bakereya amakoruneri menshi n'ujya no kureba imikino batsinze ikomeye meme n'umukino batsinzemo ikipe ya Bayern harimo ibitego by'imitwe bya Benjamin Pavard n'abandi batandukanye ku ikipe Inter irabizi neza ko iyi niryo rushanwa ryo ine bishoboka ko yatwara uno mwaka ko mu gikombe cya Champions Napoli yavuyemo ahantu hose nta kintu na kimwe ikinira imaze kubashyiramo amanota 3 kuko batsinzwe na AS Roma Napoli itsinda imikino yayo Napoli itsinze imikino yayo muri championnat atwaye igikombe cya championnat Inter yavuyemo muri Coppa Italia ikuyemo na muke ba AC Milan muri Champions League no hano honyine isigaye kandi n'umwaka ushize abavanwamo n'ikipe ya Atletico de Madrid abayobozi ba Inter de Milan barakariye cyane Simone Inzaghi avuga ko atarakwiye kuvamo nk'ikipe yagize kuri finali muri 2023 igatsindwa n'ikipe ya Man City batekerezaga ko umwaka ukurikiye bakongera kugaruka kuko bari bongeremo imbaraga bagariwe ba Notovic bakizemo ba Mehdi Taremi n'abandi basore batandukanye uyu Piotr Zielinski batiye mu ikipe ya Napoli n'abandi batandukanye bagatekereza ko bakora neza kurushaho uno mwaka ekipe ya Barca ifite menace muri defense kuko ubwo naramuka kinye gutyo umukinnyi wenyine witwa Pau Kubarsi niwe wenyine waburi mu mwanya we kuko kuzanamo Eric Garcia asanzwe ari umukinnyi wo hagati nubwo wenda muri defense najya akina asanzwe muri minsi yashize asimburaga Pedri akaza gukina hagati mu kibuga najya kuri kabiri bisobanuye ko no umukinnyi yengetse Pau Kubarsi ni usanzwe akina mu mutwe wa defense we na Inigo Martinez tubibuke neza niyo defense yabakujemo muri kimwe cya kane cy'umwaka ushize bakurwa muri ikipe ya Paris Saint-Germain Inigo abona Araujo abona ikarita y'umutuku byanaviremo na Xavi kubona ikarita y'umutuku bagasezerwa na Paris Saint-Germain ku kibuga cyabo
nujya ku ruhande Inigo Martinez na Pau Kubarsi berekanye ko ariyo partnership nziza ishoboka muri defense y'ikipe ya Barcelona, ariko ubwo nimugore Wenger aba ayishwanyaguje kugira ngo arebe ko ya defend mbere y'ibindi byose. Ko gutsindwa ku Barcelona bari mu mwanya we n'ubu araba mu mwanya we na Araujo aje mu mwanya, ariko partnership yawe nihura wako Araujo no umuntu ugenda discipline tactique no gukunda kugenda mu gihe Inigo Martinez we ari uyobora naye offside trap kubwira Pau Kubarsi wigenda cyane cyangwa tugende tuhagarare hano. Ubona ko Inigo Martinez ayobora cyane Pau Kubarsi ku buryo defense yabo mu gihe cyose bakinanye yari defense nziza. Nka Barcelona imbaraga zayo Sami ubona ko igihe wenda uyu Pedri yakiri umupira niwe ubona ko ibibazo bisa naho bikemutse. Bageze muri defense yabo biba bikomeye cyane, ariko kwa kundi bagerageje kuzamura Pedri akaza kusaba akawakira aho birakemuka kuko agasanga ba Frank bameze neza na ba Daniel murabonye uvuga ngo dutegereje cyane gukina kuri stade no kuvangira goye, ariko we can't wait kuza kwakinira aho bamaze kwakira mu kibuga hagati byibura birakemuka ko baragenda bagasanga ba Ramari ba Rafinha ba Ferran Torres bukina kuri point asa nahengetse n'abantu bapasase umupira cyane kuza kongera kubona biba byagufasha iminota myinshi nirukanga inyuma byibura ya defense yabikongera karuhuka. Ari naho ubona ko mu byukuri iyo bamaze kugera imbere kuza gutsinda igitego mu byukuri Barca bikine kuvuga ngo ni ikibazo cy'igihe igitego kiraza kuboneka no muri extra time nko kuri Real ubona ko bakina kuvuga ngo nubwo bananiwe ariko igitego bakibona kubera ko barakira uburyo bwinshi cyane imbere y'izamu rya adversaire. Aho ni muri defense kuko n'ubundi kurinda Inter de Milan kugira ku izamu ryawe biragoye kuko minota segonda 30 byaye bihagije kuri Luis Campanes kuba bamaze kugera imbere y'izamu. Kuri equipe ya Inter noneho ikina abakinnyi benshi hagati mu kibuga kuko Hakani Çalhanoğlu, Henrik Mkhitaryan na Nicolo Barella baraza bakiyungwaho na Denzo Dumfries ndetse no ku ruhande rw'I Di Maria ko bakaza bagakina hagati mu kibuga. Bivuze ngo kuri barabizi neza ko wishe service za Pedri Lamine Yamal ntiyakina kuko niwe umuha imipira mu gihe bashyira abakinnyi benshi hagati mu kibuga kuri Pedri na Frenkie de Jong bakababuza gukina muri Mediane, bakababuza kuba bakora ya mapasi ajya kuri ba Rafinha na ba Lamine Yamal. Mediane iratsinda umukino kuri uyu mugoroba kuko umukino uraza gukinirwa muri Mediane kuruta ibindi byose kuko yaba Inter de Milan igeze imbere y'izamu ry'ikipe ya Barcelona yatsinda igitego, yaba na Barcelona igeze imbere y'izamu ry'ikipe ya Inter yatsinda igitego. Urugamba rukomeye ruri muri Mediane, niye Mediane iraza kumena sindi nimugoroba kugira ngo hari ikibazo kimwe tugiye kwibaza bijyanye na probable lineup. Ikipe ya Inter de Milan ishobora kubanzamo Yann Sommer nako irabanzamo Yann Sommer hanyuma Jan Bisek, Francesco Acerbi ndetse na Alessandro Bastoni. Abo ni batatu fanse nziza ni ibiti bajyango ni iminara. Dumfries, Nicolo Barella, Hakan Çalhanoğlu, Henrik Mkhitaryan ndetse na Federico Di Marco. Hanyuma Marco Arnautovic Marco Arnautovic na Marcus Thuram. Ku rundi ruhande hari igihe Barcelona yatangaza ngo araza gukinisha abakinnyi batari bari mu myanya yabo, ariko n'igihe ashobora gufata risk yo gukinisha abakinnyi basanzwe bamenyereye imyanya yabo akavuga ati ngiye gukina umukino usatira babitsine nanjye mitsine. Inigo Martinez na Pau Kubarsi mutima defense nziza y'uyu mwaka pe. Hector Ford akabanza kuri kabiri, Gerard Martin kuri gatatu, Pedri na Frenkie de Jong hagati mu kibuga, Rafinha, Lamine Yamal ku mpande, noneho Fermin Lopez wagize umukino mwiza ejo bundi muri Champions. Fermin Lopez akabanzamo aho ngo habanzemo Dani Olmo, hanyuma akataka Ferran Torres. Muvuge kuri izi lineup. Gusa na Barcelona yaba iyo lineup yabijagariyemo ukuntu kuko burya Fermin Lopez n'umukinnyi mwiza ari kubona ko bijyanye na experience ye umutoza gushaka gutsinda cyane. Hari ubwo nyine ajagaraza iyi Mediane ya batatu bitandukanye wenda niyo bafite Frenkie de Jong ndetse na Pedri imbere yabo Dani Olmo. Burya Dani Olmo n'umukinnyi maze kugira experience gukina imikino kuko burya ya position nziza yakinaga iyi mikino igera muri kimwe cya kane kimwe cya kabiri kaba ishaka kugerayo yari ifite Dani Olmo ari gukina ku 10 no ngo amaze kumenyera cyane gukina izi grande kurusha musimbura mwiza cyane ngo amaze kumenyera gukina imikino kurusha Fermin Lopez. Ahubwo wenda wabanzamo uyu Dani Olmo wabona bitari gukunda neza ukaza kumwongeraho ugashyiramo Fermin Lopez akaba yamusimbura akaza afite iyo fresher physique akaza kubafasha. Hanyuma wenda no muri defense yabo urumva kuko twabivugaga basa naho bajagaraye, ariko nyine byanze bikunze kuri iyi lineup bitandukanye kwizigira
uvuga ngo Barca yo urabona ko yabaye shekeni harabajemo bashyashya bitandukanye na Inter de Milan uretse Lautaro wenyine uza kutabanzamo abandi bose baza kubanzamo n'ubundi rero napisa no koresha yabo muri championnat muri Champions League meme no muri bikombe by'igihugu mu Butaliyani n'abakinyi bamenyeranye bakinanye kirekire bumvana cyane bamaze kumetriza iyi system y'abadefenseur batatu mu byukuri urako umutoza Simone Inzaghi we abenshi bara bafite beza na Lautaro ngadakina karaza kuba hari yanasimbura bitandukanye n'umutoza Hans Flick we abasanzwe gukoresha muri iyi mikino ntabwo baza kuba bahari. Yes, reka tujye mu makuru yo hanze y'ikibuga tuze mu kanya dusoza n'andi makuru menshi cyane tubafitiye ya za transfer zatangiye kunugwanurwa amakipe atandukanye ku mugabane w'Uburayi. Hanze y'ikibuga mugenzi wacu Lorenzo Christian Musangamfura yaduteguriye amakuru aryoshye cyane tuyatega amatwi. Ikaze mu makuru yo hanze y'ikibuga. Kapitene wa APR Football Club yatsinze umukeba mu kibuga atwara igikombe cy'amahoro. Sano hanze y'ikibuga yatsindiye imbuga nkoranyambaga nyuma yo kwerekana umukunzi we imbere y'ibihumbi by'abafana bari muri stade Amahoro n'amamiliyoni yari kuri televiziyo. Nyuma yo gutsinda Rayon Sport ibitego 2-0, Kapitene Claude yirukiye muri ascenseur ahahurira n'umukunzi we wari umushagaye aturutse mu bafana amuzana mu kibuga amwumvisha uburyohe bw'insinzi amwereka abakunzi ba Nyamukandagira barahimbarwa. Mu gushaka kumenya zandane kuri iri hoho ryatwaye Claude urundi ruhande nikojeje kuri Instagram sanga umutemba nshyushyu w'imbavu ndende n'umutoni Nadia ku mafoto. Iyi nkumi n'ubundi igaragara nk'isanzwe yerekeza Claude niyo mugabo iteka ryose iyo yambariye itabaro mu mwambaro w'Amavubi n'uwa APR Football Club aberwa ate niyo myambaro. Amata Mohamed Nadia ni imfura ikarabye. Nkurikiye neza amafoto ya Instagram aho uyu mukunzi wa kapitene agaragara bari kumwe bombi. Hari aho amutera icyotezo agira ati you call it madness, I call it love. Mubyita ibisazi nkabyita urukundo. Nadia arasingiza uwo yasariye yihebeye bya burundu. Bwana niyo mugabo Claude kapitene wa APRFC. So much to achieve, I pray we don't die young. Nadia abwira umukunzi we ati hari byinshi tuzageranaho twembi Imana nibishaka. Mba nsenga ngo tuzarambe tubibonesha amaso twembi turi kumwe. N'amakuru yo hanze y'ikibuga. Ikipe mpuzamahanga umupira w'amaguru aho buri confederation itanga abakinnyi batarenze babiri yatwara igikombe cy'isi. Ese yabiteye gute? CONCACAF muri Amerika y'Amajyaruguru, CONMEBOL muri Amerika y'Amajyepfo, CAF muri Afurika, muri uwo mujyo kandi bakarima 11 yewe harimo na UEFA y'Iburayi igatanga batarenze babiri. Imigabane 6 ifunze inguni z'isi nzima. Buri umwe ufite impuzamashyirahamwe ya ruhago usibye abo navuze haruguru. Wongereho AFC yo muri Asia na OFC ya Oceania na Asia y'Amajyepfo. Hari imigabane irusha iyindi impano nyinshi za ruhago, ariko tugomba gutoranya hose nibura buri mugabane ugira umukinnyi umwe cyangwa se babiri. Reka rero dukine 4-3-3. Umuzamu dufata umwanya umwe muri ibiri dufite i Burayi, Thibaut Courtois. Kuri gatatu tujye muri CONCACAF dufata umunyakanada Alphonso Davies. Bamyugariro babiri tubakure muri Asia, Kim Min-jae Korea Bayern na Kodir Kusanov Uzbekistan Manchester City. Nimero 2 mwiza ku isi ari muri Afrika, Maroc, Ashraf Hakimi. Batatu hagati dufata urutare rwa Mediane, Edson Alvarez umunyamexico ukinira West Ham. Ubwo CONCACAF nziriyeyo rimwe nyuma mwegeka abasore bombi ba Real Madrid bamenyeranye, Federico Valverde CONMEBOL Uruguay na Jude Bellingham UEFA. Imbere ibumoso ndakoresha umwanya umwe nsigaranye muri Amerika y'Amajyepfo CONMEBOL, Vinicius Junior, ndetse n'umwanya umwe nsigaranye muri Afurika iburyo Mohamed Salah. Rutahizamu agomba kuva muri OFC Oceania, Chris Wood avunderezamo imitwe nk'uko abigenza muri Nottingham Forest muri Premier League. Mbega ikipe mpuzamigabane iryoshye. Courtois, Alphonso Davies, Hakimi, Kim Min-jae, Kusanov, Edson Alvarez, Valverde, Bellingham, Vinicius, Salah
na Chris Wood. Ni amakuru yo hanze y'ikibuga. bamerewe bate abakinnyi b'u Rwanda, abasore b'Amavubi bakina imahanga. Muri Libya amakipe ari muri kamaramaka yo gushaka igikombe no gusohokera igihugu, ayandi ari muri kamaramaka yo kumanuka no kugumamo. Al Ahli Tripoli ya Manzi Thierry na kapitene Bizimana Djihad barashaka igikombe. Bakiriye Al Madina bayitsinda ibitego 3-1, harimo n'icy'umunyangora Mabululu. Manzi Thierry ntiyagaragaye kuri uyu mukino kubera uburwayi bw'imikaya. Kapitene Djihad yabanje hanze akina iminota 30 ya nyuma asimbuye. Kwizera Georgia na Rhode Island batangiye na umwaka w'imikino kuwa gatandatu. Rhode Island iyanganyije na San Antonio ubusa ku busa. Georgia yakinaga satirizamu ku ruhande rw'iburyo ndetse yakinnye iminota 90 yose y'umukino. Rutahizamu Nshuti Innocent wa Sebail yo muri Azerbaijan yabanje mu kibuga ubwo ikipe ye yanganyaga na Samaxi 1-1. Mu mikino 14 ya shampiyona Nshuti yatsinze igitego kimwe anatanga umupira umwe wavuyemo igitego. Sebail iri ku mwanya wa nyuma ndetse ifite ibyago byinshi byo kumanuka mu cyiciro cya kabiri. Mugenzi we Mutsinzi Ange Jimmy babana muri iki gihugu akinira Zira FK. Kuwa gatanu w'icyumweru gishize yakinnye iminota 30 asimbuye ikipe ye itsinda Turan Tovuze 1-0. Ku rutonde rwa shampiyona Zira ni ya kabiri inyuma y'ikigugu Karabakh. Beerschot itijwemo Hakim Sahabo mu Birigi yatsinzwe na Centro 2-1 hari ku cyumweru. Hakim Sahabo yakinnye 83 muri kamaramaka yo kuguma mu cyiciro cya mbere. Beerschot ni ya nyuma ndetse birasa nkaho izamanuka igasimburana na La Louvière ya Samuel Gelet yo yamaze kuzamuka muri Pro League. Stade Tunisien ya Mugisha Bonheur yanganyije na Monastir ubusa ku busa muri Tunisia hari kwa gatandatu. Casemiro w'u Rwanda ntiyagaragaye kuri uyu mukino. N'amakuru yo hanze y'ikibuga nitwa Lorenzo Christian Musanga.